استودیو رادیو ریواز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دری دنباش نها دما پیشکش کرنا بلتنا دمجمیر سسیا دست پیگی دا فرمو گرنگترین سرموچه اندامی پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دکتور عبدالحکیم بشار دبیجه کو تو هفدیتن براوی و پیده دا نهاتنا درخستن لی بریتانیای پنابرکی سوری راستی لیدان و بن پیکرنه هاتیا و بویره نرازی بونک دو جواکا بریتانی دا درست کریه هجمارا هفتانیا روزنامه ریباز هات چاپ کردن به هجمارا بابت نوین لشکری سیاسی و روشنبیری هات بلند کردن دم باش اندام کمیته شاخ یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا محمد زکی فرحو دو کوچاداوی کرد اندام شاخ یین سیای رخصنا گورگوسکی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سرساغیش بو مالباتا نافبوری خواستن به تایبت جبو کوری برایوی ریوان خلیل فرحو کو اوجی اندام شاخ یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دکتور عبدالحکیم بشار داخویانی یک درباره بلافبونا و نین سر تورن جواکی بلاف کرد تیده دبیجه که تو هفدیتن نافبراوی و پیده ده نهاتیال درخستن. پشتی بلافبونا و نین دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و هن سرکردین پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده که هفدیتنک نافبرا وان ده هاتیال درخستن ایرو یکی برچله 2018 دکتور عبدالحکیم بشار داخویانی یک درباره وی یکیده بلاف کرد. تیده هاتیه بریا چند روزان تورین جواکی و هجمارک مالپر وینه دکتور عبدالحکیم بشار به سرکردین پیده که هفدیتنک هاتیال درخستن نافبر هر دو آلیان ده دوی درباره ده او دخوازه زلالیه که جرای گشتی را بده خویا کرن. بریا سال و نیوکه وی پشنیارک سر سلیمان شیخ که اوجی سروک ناونده شیخ الگروپ جبو لیکولینانه که بخواه بریتانیا اوش دستپیکا شورش سوریه گهدانک تایبت دده سوریه لسر وی پشنیار کربو که کاره که لجیر ناو دیالوگا کردی عربی دار بخه که او کار آرمانجین وی اون. بشداری ده زلال کرنا دوزا کردی بورای نشتمانی سوری گشتی بشیوه کی برچاف و چاوانیا دیتنا چارسریا دموکراتی. دیتنا چارسریا مترسیان جدا نافبرا کرد و عربان ده کد انجام سیاست رژیم اسد ده تکبرنا پلانکری جسوریه بو. چاوانیا درخستنا ناکوکین عربی کردی نخواستن پشتی کوپه ده هرم عربی داگید کرد و به بن پیکنان رابو. دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده داخویانی خود هر وها ده زانین که او پروژه بریا بیتر جساله که به رونشتن دیالوگی دست پی کربو. تیده هجمارک جکسایتین سوریه بشدار کرن و کاری بون پیشکتنه که درباره پشراندن سوریان جدوزا کردی را به دستخواه بینن. دما کون بجار در رونشتن داویه ده هات سر چوانیا دیتنا چاره که جبو ناکوکین کوپه ده یک جه آلاف نویه سروک ناونده بریار دا کو اندامن جه سرکرده این پیده و خوندی بکه. دا کو رایا آلین دن جه سوریان بزندی سرکریارین وان و چوانیا چاره سرکرنه ببیسن. و او وخوندن جبو کسی که تایبت نهات شاندن جبر کو دما ورکشوپان ده وخوندن ببی دست نشان کرن ناوان جوالاتان را تیشاندن. بشار درجه به آخفتن خود تینه کد همو ورکشوپن گریدای به دیالوگ عربی کردی ده بشدار کریه. نخاسم یا داویه یا لجیر ناو حکمداریا باکور رجالات سوریه و رواتیا و رولین رخصتن جواکی سیویل دویده. هر یک خالد عیسی نواف خلیل و امجد عثمان جبو ویه که هاتن و خوندن. و دما کو بشار در باسی هولی بویه زانی بو کوان هر سی نافبوری بشداری دوی ورکشوپه ده کرنه. دکتور عبدالحکیم بشار هر وها بالکشاند سرویه که کدوی ورکشوپه ده تکازی لسر هلوستن دریا بدهان گوتارین خود سر کریارین پیده کریه. هروها بشدار بوین جمن بج رقا و دیرا زوره هلوستن خواه جکریارین پیده در براندنه. دکتور عبدالحکیم بشار ده داویا داخوانی خود ده بیجه که او تکازی جرای گشتی را دکه که او وینین هاتنه بلاف کرن یا رونشتنه داویه جو ورکشوپا ناونده باجار لاها یا هولنده که ده 28 و 29 مجداری ده بو. و تو هفدیتنین فرمی نافبر وانو پیده ده نل سر آستا کسیاتی و نل سر آستا پده کسی نهاتیل درخستن. جبرکو پیده بکریارین تروری دجی گلی کرد را دبه.
وەک گرتن و شەوتاندنا نویزگehên partiyên Encûmenê Niştimânî ya Kurd li Sûriyê û leşkerkirina zarokan û kuştin û belavkirina nezanî û kûçkirina xelkê û qurbanîkirina bihezaran ji ciwanan li biyabanan ku tu berjivandiyên Kurdî li wan şeran de tune ye. Bi tenê ji bo deselatdariya xwe ya demkî, herwiha bi binpêkirinên berfireh li herêmên Erebî rabûne. Ji ber wê yekê tu carî hevdîtin û danûstandinên bi peyê dê re nayên li darxistin, ji bilî di çarçoveya mercên ku di gotara xwe ya dawiyê de hatine xuyakirin dê werin li darxistin. Mayîneke çandîlî nêzîkî pira cengî an Gocîsir li Herbî li bajarê Hesekê doh demjimêr dehê şevê teqiya. Bêku tu ziyan encama teqîna wê mayînê de werin rûdan. Li gor agahiyan ku ew mayîn hîn nehatiye zanîn ku ji aliyê kê ve hatiye çandin lê demjimêr dehê şevaborî li nêzîkî pira cengî teqiya ye. Hejmara heftan ya rojnameya Rêbaz du hat çapkirin bi hejmarek babetên nû yên leşkerî, siyasî û rewşenbîrî hat belavkirin. Hejmara heftan ya rojnameya Rêbaz duh şemiyê hat çapkirin bi hejmarek babetên nû yên leşkerî, siyasî û rewşenbîrî hat belavkirin. Drûpela yekem de ji rojnameya Rêbaz gotarek dibin sernavê Barzanî cihê giraniya biryarê ye li ser asta Kurdistanê û Iraqê bi pênosa nivîskar Fedwa Hesên hatiye nivîsandin. Ew gotar behsa xebata Serok Mesûd Barzanî di ber miletê Kurd û Kurdistanê de û cespandina destkeftinên Kurdî yên dîrokî dike. Herwiha gotarek ji aliyê sernivîserê rojnameyê bi navê Leşkerê Roj hêviya serkirdeyetiyê û millet berev dewleta Kurdî ve hatiye belavkirin. Di rûpela duwam de gotarek derbarê nirînên rewşenbîrên Kurd li ser nîzîkbûna tevgera Kurdî li Kurdistana Sûriyê hatiye belavkirin. Di rûpela sisiyan de du gotarên dibin sernavê Iraq hewara xwe digihîna Serok Mesûd Barzanî û gotarek derbarê rewşa Kurdistana Sûriyê cihê xwe di rûpelê de girtiye. Di rûpela çaran de babeta girêdayî rewşenbîriya pêşmerge bi navê rewşenbîriya leşkerî û fikrî serbarê helbestekê hatine belavkirin. Di rûpela heştan de ya rojnameya Rêbaz behsa pakrewan Beşîr Yûsuf Ehmed ku bi navê Raed Hogir dihat naskirin, herwiha pêşmergekî binîndar bi navê Xişman Mihemed Şahîn kiriye. Ji nêzik ve behsa kesayetiya wan dike. Rojnameya Rêbaz rojnameyeke leşkerî, siyasî û rewşenbîrî ye. Nîv mehaneya ji aliyê rêxistina roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê derxistin. Ji bajarê Dêrika Hemko ta Kobanê û piraniya bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê herwiha piraniya deverên Başûrê Kurdistanê pêleka barîna barana bihêz ji beriya du rojan ve dibarê û lehî jî li gelek deveran durust bûna û zirarên maddî jî encam dane. Bêhteriya xaka Rojava û Başûrê Kurdistanê û Kurdistan bigiştî ya çandiniyê ye û zevî û dar û suruş bi tevahî bi hewceyî baranê ye û sûdek mezin ji baranê dibîne û barîna baranê welatî jî pir dilxweşin wekû di torên civakî de belav dikin. Li Brîtanyayê penaberekî Sûriyê 15 salî bi navê Cemal li dibistanê ji aliyê ciwanekî jêr 18 salan ve ku bi xwe Brîtanya ji beriya heftiyekê ve rastî lêdan û pinpêkirinê hatiye û birîndar bûye. Wê bûyerê nerazîbûnek di civaka Brîtanî de durust kiriye û bi awayekî berfireh di torên civakî de hat belavkirin. Hin çalakvanan nêzî $170,000 wek piştevanî û alîkariyê ji wê zarokê Sûrî û malbata wî re dane hev. Kurteveduya ku ciwanê Brîtanî li wî zarokê Sûrî dide û avê bûyî de dike û jê re dibêje ku ew wî bixenqîne 3 milyon kes lê temaşe kiriye û lêkolînên ciddî duê derbarê de li gel ciwanê Brîtanî tên kirin. Bûyerê nerazîbûna raya giştî kiriye û cihê xwe astên herî bilind de di medyaya Brîtanî de girtiye. Şopînerê me hêja berî ku em bultenê xwebdayî bênin dubare me senûçeyan bêne bîrawa.
ئەندامی پۆلیتبیرۆ پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار دەبێژە و تو هەفدیتن نابەراوی و پێدێدە نەهاتنە دەرخستن. لە بەریتانیایە پەنابەرێکی سووری ڕاستی لێدان و بنپێکردنی هاتیە وێ بوێرێ نەرازیبوونەك دجواکە بەریتانیدا دروست کردیە. هەژمارە هەفتانیا ڕۆژنامەیە ڕێباز هات چاپکردن و بە هەژمارەك بابەتێ نوێن لەشکری سیاسی و ڕەوشەنبیری هات بەلافکردن. هەر شاد و بەختەوەر بن.